Kuninganna Elizabeth II kuulutas Londoni olümpiamängud avatuks ja pärast seda süütasid 7 noort Briti sportlast olümpiatule. Suurejoonelise avatseremoonia käigus heideti pilk korraldajamaa ajalukku ning näidati kõike, mille poolest Suurbritannia on maailmas tuntud. Industriaalrevolutsioon ning helikopteriga kuningannat staadionile eskortiv James Bond. Your Majesty. Tuntuimad Briti muusikapalad ja klaverikontserdiga esineb Mr. Bean. Londoni olümpiamängude avatseremoonia pakatas mitmekesisusest ja üllatustest. Kuulsa filmirežissööri Danny Boyle'i lavastatud show nimega Imede saared tõi rahva ette rohkem kui 10 000 vabatahtlikku, kellest enamik kulutasid esinemisnumbri harjutamiseks umbes 150 tundi oma elust. I think it's just because the whole world is watching you. I mean, I think there was 80-something in the 1,000 in the stadium, and I just think how many people were at home watching. I think it was just sort of knowing that everyone's got their eyes on you. I think that was like the best bit out of it. Before everyone goes on, all the volunteers are clapping each other. So when the previous sections were coming out of the stadium, we were all clapping. As much as it was an amazing experience on stage, it was even more amazing with the people I was dancing with, which I think brought a bit of tear to my eye. Etendusele järgnes sportlaste marss, kus järjestuses 64-ndana jõudis staadionile Eesti koondis. Eesti lippu kandis uhkelt kettaheitja Aleksander Tammert. Aga enne veel, kui spordikangelased rahva silme ette jõudsid, läbisid nad olümpiakülast olümpiastaadionini teekonna, mis oli palistatud 2000 noore olümpia auvalvuriga. It was very exciting and I was amazed by how the athletes were so calm and all that in front of everyone. When everyone was walking past, we were just like open mouth and everything, but it was amazing. Like the atmosphere, it's indescribable. You have to be there to understand, but it's just amazing. Did you see any of the Olympic stars like Usain Bolt very close? Ja kui staadionile olid jõudnud kõigi 204 olümpial võistleva riigi esindajad, kuulutas kuninganna Elizabeth II olümpiamängud avatuks. I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Pärast seda süütasid 7 noort Briti atleeti kroonlehed, mis tähistasid kõiki olümpial osalevaid riike. Sütinud pisikesed leegid tõusid kõrgusesse ning moodustasid ühe ühise olümpiatule.